uMdumazi ukumazi wami ngibaze eqala ngongizwe ubebadlala kwilokhuzana besayibiza ngabasokhwaleni kuyena nomgojeli ya okusho ukuthi uMdumazi alokho efona ke ethi ucela ukungibona kudileyeke ukubonana kwethu ngoba ibhizi ihlezi ikhona ayikuthi ngelinye ilanga vela sisuke aqonde office lengane zomama uNgcobo ke obehlezi kakhulu ese-office lengane zomama aye khona afika athi hayi ngifuna ukuxhumana noKhuzani sengimzame kakhulu angimtholi ngifuna lo Ngcobo athi Khuzani ukuphi ngimtshela hayi ngibhizi khona athi mfowethu kunomfana lokho efika ekseni la e-office uze kuwena manje uthi kade lokho ngigejana hayi ngihambe ke ngifike e-office lengane zomama ngifice lensizwe sencane ithi bizonginikeza umsebenzi wayo othi hlekisa nihlomelele bhuti wayengibiza ngobhuti ngaleso sikhathi ethi bhuti ngiyacela bhuti ngiyacela ungilekelele nami ngiyafuna ukuthi ngaziwe ngabantu ngokuthi mina umuntu mayekhuluma nami ngiyajula ngimbuke ngibona ukuthi hayi lensizwe ngayisiza nginawo mona mangimlalela ngimuzwa futhi umfana unetalent odinga nje ukuthi isandla somuntu oziwayo bese eyanyuka ngibiza induna zami orenke omvumele enqolo omehle ntombi ophiwe inkosi ngithi no lo odash ngithi bafowethu kunomfana ofike kumina ezocela ukuthi ngimlekelele ngiyacela bafowethu nginakelele lo mfana ngitshele nomsizi nginakelele lo mfana bafowethu akwazi ukuthi akhule naye ndlondlobala hey ezinye induna zami zishaya amakhala zithi Khuzani labafana ngeke kujikelele abafana ngoba phela abafana ngokuningi abantu umuntu uyajika masomsizile ngithi hayi mangimbona lo mfana ngibona ngathi umfana ophansi nangendlela nje ngi-approach ngayo ngibona ngathi umfana ngathi ukhulele ekhaya ngiboni ngelinye ilanga ukuthi uyojika hayi umfana akushuthi ke angeneke emculweni bemphushe komsizi ke norenke bemphushe kakhulu yabo angibonge futhi ngisho ibongo nzakhe angibonga athi mfoka Khuba asho lokho nalokho okuhleke kodwa kuthi ngelinye ilanga ngivele ngibongweni zami ngithi mina ngumdumazi kwesigabhadakazi lezo bongo zami abantu abaningi abayazazi ngangize ngithi mangiyivala ngithi intombi zayithuka eqomile zengezeke angifonele futhi ngoba umfana owayengikhonzile athi bhuti yazi kunezibongo zakho othi mayibonga ngazo wathi uMdumazi wetshitshi kwesigabhadakazi lindele umkhono kwavele nalithi intombi sayithuka eqomile zengezeke wathi ngiyacela mfowethu lezo bongo unginikeze ngoba igama lami ngumdumazi ngathi mfowethu usho kanje wathi hayi ngisho ayithathe mfowethu ngangisayibonga ngazo yabo wayithatha nangampela kwealbum yakhe yathi mayilandela ngazizo sesikhona lezo bongo ngathi naye nakhona ayi angazi ke ukuthi lenti nginono eyangena kumaskandi yaqhamukaphi ngathi nje kunebhungane elihlala elikade omaskandi abasuke bezwana bese lizondiza bese lingena phakathi kwabo ngiyabe ngiyezwa nayo seyangithuka hawu uyangithuka futhi naye ngizwe kuthiwa ayi kuthiwa sazi sibuza induna izithi ezinye induna sakutshela ngithe bafowethu mina bengazi ukuthi kanti njani emculweni useyangithuka futhi yabo ayi ngiyafisa nje ngoba kwaba kungithuka kwakhe indlela wayeza ngayo wayeza kahle kodwa kwaba kungithuka induna zami zenyela nabanye abantu ababemthanda bemphusha umsebenzi wakhe benyela ngabona nami ukuthi umsebenzi wakhe umfoka Mhlongo uyalimala uyathinteka yabo ngiyafisa ukuthi ngidlulise iyalo kuyena ngoba ngasekuyena ezithi unekhono akabhala ingoma ngene studio ashaya ingoma lento yokuncofa angeke imlekelele cishe usayibonile nawe usayizamile wayibona na ukuthi mhlambe engabe imsizile engabamsisa nguyena akwazi angeke imlekelele ngiyafisa ukuthi akanethimba lakhe lisondele kuyena akabuyele emuva akabuke ukuthi kwi-drawing board ukuthi khona ni akungamsiza ngoba angenze ngibe proud ukuthi mina abantu bayangithanda ngidumile sengenze izinto ezinkulu endimeni kodwa mangibuke emuva ukuthi ikusasa likaMasandi emuva kwethu kuza obani uthola ukuthi abafowethu emuva bathatha ama direction ahlukene mina angivelanga ngisukela abantu kwakhona umuntu engimsukela ngimncofa kodwa ngaba
ukunqofwa ziyinsizwa ngiyinsizwa engiphila nazo zangisasazela ngoba ngeqhatho angivela ngadungumela abantu ngahambe ngibathuka abantu kumnandi kabi ukulwa impi owaziyo ukuthi ayiqalanga kuwena ngoba abantu basuke bethi mshaye ngoba ukusukelile kodwa mawulwa impi uwena osukela umuntu wonke umuntu osuke against wena kuthiwa asimshayeni sonke lo ngoba uyena osukele lo yamuntu so ke ugcina usuhlanganyelwa iyalo nje ezinhle engiyibhekisa kuyena uMhlongo ngiyaqala ngisho ukukhuluma nangaye sinzaqala ethinta igama lami ngokungekhona ngiyacela ukuthi akayibuke kahle akabuyele emuva ayibuke ngoba iziningi izinto ezivelile emva kalokho waxabana nabantu engisebenza nabo waxabana noThuthane engisebenza nabo ingxabano nje engenasidingo ngoba ingxabano ufuna ukuyibheka ukuthi konje izokuzuzisa ngani inake noma